Itora-ini ria Duberi, mito yo igwithaite na mushinga muthemba wa AK47 na marina itanya ria kuiya mabudi ya nyumba imwe aria mekurihagwo mushara wao wa kiumia kimwe. Iko mahali iko construction hapa chini watu wanaendelea kulipwa saa hii, walikuwa wanaenda kuleta ile pesa. Borithi nimahotire kunyita na kuuraga umwe wao, no angi atatu mahota gwithara. He was with other 3 who managed to escape in a motorbike. Nigikundi gikoretwo gigicaranio na kio ni borithi thutha wao gutharikira nduka ya M-Pesa mwena wa Limuru na kuiya ngiri 60. Akiaria na Aikari ya mwena ucio, County Commander wa Kiambu Adiel Nyange ni amuririe kunyitanira na borithi gutigirira ugitiri wa mwena ucio ni wacokereria. Kwa hivyo mkikubali kufanya kazi na sisi, Kiambu itabadilika hiwe mahali ya utulifu. Mwikuirwo ni gikeno. Aikari acio ni macokeirie borithi ngatho kuona ati ni gukoretwo na haho nduma ya ingira na andu ni makoretwo magithama mwena ucio kurumirira uhaguku wa ugitiri. Tunapongeza serikali kwa vile wamefanya. Hii watu wamekuwa wakisubua watu hapa kwa njia moja ama mbili. Hii wizi imekuwa kwa wiki kadhaa. Borithi ni mahoete unyitaniri kuma kuri Aikari niguo gutigirira ekuirwo aria metharire ni maikio ngono. Ngiribotera Inooro TV, getwo Wangari wa Njuguna.